Miklavž je bil tokrat v Ljudskem vrtu res bogat z darili, torej goli. Maribor, naši pubeci so dosegli najvišjo zmago med vsemi doslej odigranimi tekmami v tej sezoni v prvi ligi Telemach. 7-0 so premagali Radomlje, eden glavnih junakov s hat-trickom, seveda Vipotnik. Tu pa so najzanimivejši trenutki tega predzadnjega obračuna v letošnjem letu. Zelo je lepo biti vijoličasti nocoj. Zaista prekrasna partija i sad vam mogu priznati, jako sam se bojao ove utakmice. Radomlje može biti izuzetno neugodan protivnik, izuzetno su agresivni i mogu vam spriječiti ono što nas krasi, taj brzi pas, brzo primopredaju, dobro zatvaraju te međuprostore. Mi smo danas bili zaista na fantastičnom nivou što se tiče brzine igre i to je donijelo ovaj rezultat. Da, jednostavno smo presretni da tako igramo, da smo se sad našli u zadnjoj trećini i da iskorištavamo te šanse. Ali to nije slučajno, nego mi to svaki dan treniramo na treningu i sad i pokazivamo na utakmicama već duže vrijeme.